Nggih, sukses galah sane KPC ring sekian ditiang majeng ring suara saking Bali riantukan sampun presiden ngicinin tiang galah nganggen nyalurang nggih nyalurang kewarganean tiyang nggih. Ngriki nanging sedurung tiyang matur, sedurung tiyang lantur nugrayang dumun tiyang ngaturang pangastung kare. Om Swastiastu. Ring renjekan rahinane mangkin nemunin rahina Sukre roras Juni warse kalih tali luang dase titiang kejudi jaga ngewacen cerpen indik cerpen puniki memurde hidup di desa sane kekawi oleh I Komang Alif Juliarte nggih jantos demun niki nggih mangde sareng akehan niki nyarengin mangde niki sareng-sareng melajah niki nggih. Nggih, niki sampun niki nab semeton tiyang sampun akeh niki nyarengin tiyang aturang dumun majang ring idedane sinarang sami sane sampun preside nyarengin sane dahat sumayang titiang sake mawon titiang nenten lali ngaturang dahat sukseme majeng ring bapak lan ibu dosen titiang sane sampun preside ngajahin titiang sane sedurung nyane nenten uning napi-napi sake mawon sane mangkin dereng ya kaler uning masih kenten uning lah akidak kenten nggih. Nah boy je mangde nenten tiang kocap niki nasi king segare kirang orang titiang ten uning iwang nggih yang uning akidak. Nggih riantukan niki ring pamflet nih ini galah niki sampun niki nggih sampun nepen galah 6 sane mangkin titiang jagi ngawitin ngewacen cerpen hidup di desa puniki nggih. Tiang
tuah amunto alasan Nengah Martini ipun tusing inget mekejang sanes subeliwat ane dadi kenangan manis sahase tusing rungu teken kahananane Putu Karma sebet dan kali-kali Putu Karma kemulan sube ngrasayang gegelan ipune sube melenan tusing cara ipidan pidan dugase mareketni ipun sube nyambatang kewentenane tusing ngelap gitu masih memonok di karang pedesaan tusing ngelah tetamian utawi warisan ipun ngupuh ngayah medese ngitungang sahananing pemargi ring desa Nengah Martini subenawang unduke totonan len nerime perade manipuan nganten medunungan di pekarang pedesaan misa dia lakar Nengah Martini ngayah liang pesan kenane Putu Karma nepukin anak loh jegek tusing jetuah jegek di sisi sakewala jegek masih di hati nyak masih lakar ngoyong di desa laut ngayahin karang desa nyansan ngedenang keletegane Putu Karma lakar nyuang Nengah Martini bakal langgon kurena Nengah Martini lekat di kota gitu masih umahne di kota reramane mekedadua megahe dadi pegawai negeri di provinsi Putu Karma nawang Nengah Martini anak mula ngelah umahne luwung ada mobil ngelah masih rokokan sewa ngeteken anak uling Jawa mirip keluarga nipune tusing jelakar kuangan tipis nanging Putu Karma tusing merasa lek diapin lacur kenal mar aminggu ngajakin Nengah Martini Putu Karma sube langsung ngorahang demen kene Putu Karma ngeraos misa dia Nengah nerima pengideh beline ento alus ipun ngeraos Nengah Martini bengok peliat nih ngambang ngenehang pengidehnya Putu Karma Nengah Martini sade mekesiap ningah munyine Putu Karma wirai ipun tusing ngah nang akide Putu Karma ada keneh ngajak ipun aminggu suba ipun ngoyong di desane Putu Karma ngai penelitian unduk kewentenan karang desa mareneked ipun suba ketemu ngajak nak wenten napi saking kota nembe melancaran ke desa ge tiang jagi penelitian beriki beli meneliti napi unduk karang desa oh gitu sedang melahe tiang ngoyong di karang desa tiang misa dia ngemang informasi Nengah Martini demen kenane sinah lakar dangan ngalih informasi Putu Karma masih demen mirip ipun suba jatuh hati ring patemuan ka pertama ulian nepukin paras ayune Nengah Martini idah-idah atehange Nengah Martini sareng Putu Karma ke pura desa ke jero desa
kita masih mejalan ngiterin wewidangan desa. Putu karma demen suba aminggu ipun ngewanenang raga ngorahang isin kenang. Nengah martini pemuput nyak nerima pengidehnya putu karma. Woi, perjani putu karma ngorahang teken neramani pun subeng lah teman. Reramane masih keto demen lakar ngelah calon mantu ulin kota. Sesukat matunangan putu karma mandogenan melalui ke umahnya nengah martini. Ipun tusing merasa lek teken dewek lacur melalui ke umah anak kesuge. Kena ipune tuah besik pangman ketemu ngajak nak loh. Aneh banget sayangan ipun. Nganti ipun merasa ada aneh melenan uling nengah martini. Perhatiane nyansan nguredang. Gitu masih tusing pati sanget mesuang munyi yen aja ke ngorde teken putu karma. Di telpone masih patuh. Yen sing putu karma nelpon, nengah martini tusing nyak nelpon malunan. Apa takonino keto gen sautina. Tusing ada metakon balik apa buen lakar ngaturang. Ane lenan turah mang kesambat curhat. Messenger WA tusing masih tain malungin. Nuju sedak malam minggu, putu karma melalui ke umahnya nengah martini. Ujane sade bales. Ipun tusing runguang. Kita masih misi kelep. Ipun tetap berjalan. Kenane tuah besik lakar nakonang kengken kesujatian tresnane nengah martini tekenipun. Kini nengah. Kini iputu karma metakon. Ngah dadi melenan pesan mengajani teken ipidan. Apa beli ada pele nang tegarang sambatan. Tusing beli men nengah martini mendap nguntul peninggalane maratuun ninggalin jeriji tengawan mepalian ngajak jeriji aneh di kebor. Nengah suba tusing demen ngajak beli. Nengah suba ngelah pengganti. Nengah suba ngelah tunangan baru. Orahang jujur ajak beli. Beli tusing jelakar gedeg. Tiang med. Putu karma menek. Buen ipun metakon. Ulian medogenan. Nengah martini buen nguntul. Nang tegarang orahang ane sebenarnya nga. Nengah martini nelakang muane putu karma laut mesaut. Tiang tusingnya ngoyong di desa beli. Tiang nawang yen tiang nganten ngajak beli. Beli pasti ngajak tiang ngoyong di desa. Tiang sing demen ngoyong di desa. Nawang uli pidan. Beli menyamu pedidian. Sinah manipuan beli ane ngoyongin tur nongosin umahnya di desa. Sing mungkin beli lakar nyidayang ngoyong di kota. Tiang subuh maut sahe ngoyong di desa. Nanging tiang sing demen. Nang apa makada nengah sing demen. Pisakan beline dua ngeleak. Mau ke siapa tuh karma? Ini ngehampi
pisahkan orang bisa ngeliat nyen ngurahan gitu tiang aminggu ngoyong di rumah beline tugas tiang penelitian pas tiang mulih neke di jumah basang tiang sakit abe ke dokter sing seger-seger lawan kebalian dangin purine ditu ngenah pisagan beline ane ngaenang tiang sakit yen ento makade nengah sing nyak ngoyong di desa tepelih ada nengah di kota masih sing kuangan anak bisa ngeliat jadi beli ngurahan gitu di kota wayahan buin liat nengah mara sakit basang di kota subeliu ngelah solah jelekan teke manusane masalah raksasa ngemadiang anak tanpa dosa ngemaling marikose muasane lianan ede nengah takut ngoyong di desa beli misal tameng keluarga putu karmanya kena nanging nengah mati ini kukuh tusingnya nengil di desa beli merasa tusingnya ento alasan utama apa sebenarnya aneh engkebang nengah beli karma beli putu karma tusing percaya cucut ipun mata tiang sing demen ureh megenepan pisan pemargini ring desa apa buin beli mekarang desa sebilang ngodalan ring pura edun ngaya nganti minggu abulan lenan tiang sing demen tiang demenan di kota sante purnama tilem ngaturang canang sari dogen sudah cukup sing jemisi ngai kene keto ribet ruwet apa buin tiang lekan tur gede di kota tu sing bisa menjahitan jang konen misi ngitungan raman beline ane subat tua konden suwut nengah mati nih ngomong putu karma nadak mejujuk semune galak nangah tusing kengken kangguang nekedingi dogen ni raga matunanga subeman nimpalin beli ya di astuna kejap sakewalan to sudah cukup anggon beli kenang dumadak nengah nepukin anak muani ane nyidayang ngenang nengah bagi putu karma megedi sebet pesan kenang nyag tangkahnya sebet boya tuah sang kaning tresnane pegat di tengah jalan nanging sang orang reramane sudah tua uling ditu suba ngenah nengah mati ni sing lakarnya tulus nersnain tur ngencanin anak lingsir perade manipuan suba tua sakit-sakitan laut muat me pe antosang malu yang lakar ngalihkan calon mantuan misa dia lakar tulus ngayahin meme bape ngerunguang meme bape putipun pedidian dres ulung ye peninggalan ipun mecampuhan raja ye hujan enggak sekali asa punika nenen indek cerpen
Niki memang cerpen luar biasa nggih. Menenen indek murdan ngane sareng kahuripan ditiang niki mungkin sampun masuk pisan nggih. Ditiang jatmu saking desa nggih. Yening Petrade wonten ide dani semeton sinarang sami sane meduwe pengalaman nggih kadiring cerpen puniki pasti kesampun nangis nih. Tiang wacen daler yen tiang resepang pisan niki tek ngeling ngenten nggih. Niki pitekat nyane pisan majeng ring ide dane sareng sami utamanyane khususnya majeng ring anak-anak istri mangde nen sampuna nggih mangde nenten sampai ngeremehang ngenten nggih ngeremehang anak muani napi malih sane anak muani sane magenah teng desa riantukan segah dimangkine sampun asah ring desa ring kota sampun patah yen dumun kocap melianan riantukan kocap anak desa nike katruk nggih sane mangkin sampun nangih sane mangkin ring desa sampun mekenepan wenten napi wenten ring kota ring desa sampun wenten taler sampun akeh anak-anak desa sane magelar taler magelar sarjana. Nah, niki ditiang anturang antuk promosi kampus dikit nggih. Kantukan ditiang ampura dumun ditiang dereng nyinayang angge nggih. Iwang ditiang enten riantukan bendok ditiang wacen niki cerpen. Nggih ditiang muaste I Kadek Sudarmawan. Inggian genah ditiang genah ring desa Sangalangit, tiang ring desa Sangalangit, Campang Grogak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Indonesia. Nggih. Ngiring nggih, majeng ring alit-alit ide dane sinareng sami ring SMA, SMK, yening lagi kuliah utawi ngrereh kampus, ngiring ngeranjing ring kampus negeri Pukutoran Singaraja. Riantukan ring kampus tah puniki akeh wenten jurusan utawi program studinya. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan puniki satu-satunya sekolah agama Hindu sane wenten ring Bali Utara. Kamu Bali ngiring yen sing ngirage sira malih. Enten nggih. Ngiring kadi bebausan desa gelah gile melah gawe melah apang melah. Enten nggih. Suksema niki majeng ring semeton-semeton ditiang sinarang sami. Lanturang ditiang ring staf puniki khususnyane ditiang diantukan ditiang saking prodi sastra agama lan pendidikan bahasa Bali yening Petrade alit-alite tawi semeton sareng sami jadi ngeranjing ring prodi sastra agama lan pendidikan bahasa Bali ngiring ring program puniki pinih becik anggen ngelastarian budaya Bali riantukan kocap budaya Bali sampun sayan-sayan redani sakemawon sampun wenten gebrakan saking Pak Gubernur makin sayan-sayan incap eksistensinya nih. Nah sampunang sumandang saya idrane sinarang sami jagi ngeranjing ke staf riantukan staf punike akeh ya siswanya nih wenten bidik misi wenten PTA siswanya nih akeh dur semesternya nih bedik irit 600.000 rupiah mang repot
Rp600.000. Mang repot taler nonton iki. Mang repot tadi bawa seragane cekidot in the sky everywhere. Rp5.000 buyar. Nah itu nge niki kecil 600.000 ya kali pemuda gitu. Nah kali makine orang becet CGT tapi sakewanten nggih yen rage niat mas sekolah. Yen sampun iraga niat mas sekolah, sujatine biaya kuliah niku nenten jake. Yen iraga yakti kuliah. Duaning titiang sampun ngalamin. Yen titiang kuliah niku memang betul-betul kuliah. Teu nake nelasang. Sake mawon yen kuliah misi embedne misi kene misi akah nene kemuma itu jeung pas liu nelahang enten nggih. Makane yen kuliah seken kuliah yakti kuliah biayanya nakidik napi malih ring staf sampun wenten beasiswa. Jog pasti biayanya kembali. Ya pasti nah kocap kalah bedik lah sing liu pisan. Ragu sampun menggelar sarjana negeri malih sampun terakreditasi B. Wih becik bisa niki nggih. Nggih. Minabang niki tiang ampun jebak bisa niki ngecoce. Takuten sih ngecoce si runguang. Nah, ben kita akeh ning runguang. Niki wonten suhun di tiang niki ring dosen Pak dosen. Pertama niki suhun di tiang. Wih, sebelumnya niki Pak Wayan Juliana. Taler niki semeton ring SAPBB. Iya akeh niki nggih. Taler niki wis jog kewah yang nyamatang niki akeh ya kidit niki nggih. Niki wonten Bu Desi nggih, dosen taler dosen ring staf. Niki wonten Mang Repot. Dan bahasa Bali. Nopi, Gus Widiarte, Ki Walu Seni, KDR ni. Taler semeton sareng sami sane sampun miarsan titiang sane enten presiden titiang carke sakesiki nuna sampura. Pokoknya suksema banget antuk uratian nyane pet majang ring kami sakemawon titiang nenten lali ngelungsul gang rene pengampura menawi teu wenten keiwangan titiang risa jroning mababaosan niriki pastike sampun kadi basa teu titiang nenten manut ring arsi dodane sinar sami lugrayang titiang lunas gang rene pengampura kirang langkung titiang lunas gang rene pengampura pet rade benyang pungkur wenten galak ngiring malih kecunduk sareng titiang niriki nggih. Sampun nang med niki nepukin titiang niki nggih. Sampun nang med nggih. Niki titiang wih semeton sami luar biasa niki nggih. Nggih. Makapun muntat sinep titiang antuk para Mas Santi amun to dumun. Om Santi Om sukses.